reka tuba turembereza mu rya Barca birakomeye kona Inter Milan batasi imbere zo mu Barca bari kwirasa amakompora buri mwanya robo umuntu hano muri boxe kabisa robe atari rekuri shot ry'umuriro kabisa umuvandimwe Nico Barella kabisa ambi kumutako bita Inigo Martinez rekipera nanone iki ni igitego Capitán Lautaro Inter Milan Lautaro Martinez imyaka 27 y'amavuko 22 z'ukwezi kwa 8/9 metero imwe na santimetero 74 ni mugufi yakira umupira uturutse kwa Marcus Thuram ni Denzo Dumfries nyuma yo kwatakaje umupira hagati mu kibuga arirambura Sezi nibiranga arirambura Pau Kubarisi biranga Barcelona barongera barayisuza bibwa ati twakwanje igitego iwanyu hano ni mu rugo abataliyani bose binaga ibicwano Internazionale da Milano kimwe Barcelona ubusa Yetego cyakenda mu mikino 13 kuri Lautaro Martinez umusore w'umuhanga yatsinze ibitego byinshi muri championnat umwaka ukize yatsinze ibitego byinshi muri Copa America yaba mukinnyi mwiza wa Copa America umwaka ushize yaba mukinnyi mwiza muri championnat uterana umwaka ushize Lautaro Martinez yahabereye Messi mu gihe yavunitse batwara Copa America kuri Argentine ni captain wa Nerazzurri abwira yose Barcelona tubushize sinakiriye neza ariko uyu munsi mugombe mu nyumve Barcelona ifite umusozo wo kurira Lautaro Martinez kimwe bamwita El Toro my friend izo El Toro bishatse kuvuga iki El Toro akantu k'akaslinge kiwabo file muri Argentine k'Espanyol kaba kavuga ngo ikitakwishe kigutera imbaraga akaruka meza bari muri Kenteri kwa Lautaro nanone penalty cyangwa bigenza gute cyangwa no mupira ko Barca turikagurika serabeka Lautaro agiye gutera sigaranye no muzamu agiye gutera Pau Barca aramuserabeka aramugarika aramuroha amutereka hasi mu rugo rw'amahina abafana ba Inter n'abatoza n'abasimbura bose barahaguruka bati ni penalty ariko umusifuzi w'umunyapolonye Marciniak turebe niba VAR ari ikintu yahamagara ni ikirenge yaseretse ntabwo yigeze akora baba yakoze ntabwo yigeze akora iyi ni penalty c'abana kabisa sha VAR yahamagaye VAR imira bireba ese ni penalty cyangwa siyo avuga ati ndebere mu mbwire agiye kwirebera arayizva yayizanye umusifuzi agiye kwirebera umusifuzi Simone Marciniak umusifuzi mpuzamahanga w'umunyapolonye yasifuye finale y'igikombe cy'isi cya Argentine n'abafaransa yasimbuye finale ya Man City na Inter Milan n'umusifuzi mpuzamahanga kuva muri 2011 nibwo abonye badge ya FIFA imwemera ko umusifuzi muzaha penalty arayitanga ingiyi hano bari bareba cyane penalty kipe Inter Milan penalty umusifuzi asanga abayikosa bamukiniye nabi kapitani Lautaro Martinez El Toro umusifuzi aravuga ati wowe Pau Barsi wakoze ikosa Pau Barsi agombaga no guhabwa ikarita y'umuhondo yagombaga no guhabwa ikarita y'umuhondo byanarimba akaba yanahabwa kuko ari umudefanseri wa nyuma ashobora no guhabwa umutuku ya umudefanseri wa nyuma reka turebe Anti-Afrika kuramo ikote rikubita hasi aravuga ati nibiki musifura ari kubita umusdage reka turebe abakinnyi ba Inter bari kurekera mu ikarita ikarita agomba kuyibona bari kurekera mu ikarita umudefanseri wa nyuma ni nk'iyi rouge ejo bundi yejo bundi yarayibonye ejo bundi umuvandimwe kuri match ya
kurura umuntu hano kurura umuturage kuri match yihemwa kagira Yezu umwe nayibagiwe sigranye no defenseur wanyuma kurura umuntu amutereka hasi karito mutuku barayitanga induru ziravuga aca ndayibuka mukanya penalty ikipe Inter Milan umunyaturukiya hati Hakan Çalhanoğlu asanzwe zitera neza reka turebe Hakan Çalhanoğlu penalty Inter Milan barashakisha igitego cya kabiri ari forora hagarara yuzuza imyuka ajya kuri compressor attention musezero bagati ni mutarenga umurongo na rasifura Hakan Çalhanoğlu yuzuza imyuka umwanya muri Turukiya attention penalty Inter Milan nushake uyite Inerazzurri niko batayane bayita korma barayubururu n'umukara araza attention penalty Inter Milan uzuza imyuko attention goal Milan Hakan Çalhanoğlu yavutse itariki ya 8 z'ukwezi kwa kabiri mwaka 1994 imyaka 31 y'amavuko rekuri shot ikomeye cyane mu nguni ibumoso Sezin arawushakara wubura ariko intambara itivuka hagati mu kibuga abakinnyi ba Barcelona nibabyumva ba Inter nibabyumva Internacional da Milan igitego cyakamaze kugiterekamo ibitego 5-3 mu mikino yombi Internacional da Milano ibwe FC Barcelona tuwagarutse ubushize reka turebe niba n'uyu munsi ugaruka Inter irashaka finali ku mbaraga tubeka passe Pedri imbere zomo Barca baracafite baragishoko aragoga Bisok gongo go Garcia Barca bakora amakosa basore b'ikipe Internacional da Milano barerwa gukura umupira hariya Gerard Martin abahindura no centre barerwa kwikuraho nanone umupira usanga Eric Garcia yararegereye ategereje umupira uterekamo n'akaguru ke k'ibumoso ekipe Internacional da Milano bongera kuyishyura bayishyura hano ekipe Internacional bayibwira ati ntabwo defense yanyikomeye FC Barcelona igitego kimwe Internacional da Milan ibitego bibiri Zamuro yobya attention counter Barca barazamuka bihuta arakwica ikinicyo 3-2 nago kigaruka birakomeye nago bibo nibwo bwa mbere nabona umuzamu kuramo igitego ni Someli asevinga ikipe Internacional da Milano rebana na rutayizamu wenyine muri metero ebyiri uvuye ku izamu atereka umupira kuri poto ya mbere yani Someli arabyanga aravuga ati ntabwo tubyemera yavuye mu ikipe ya Bayern Munich aje gusimbura Andre Onana abwira ikipe Internacional da Milano ati ngombe mbafasha tujye kuri finali asevinga ikipe Internacional da Milano abafana ba Inter baravuga urakoze cyane bana we umuzamu igitego gikuramo nyine ubwo namwe mwumva ukuntu byari bimeze biracyakombereza mu Barca gishaka cyo kwishyura birakomeye cyane sinzi ko Inter de Milan bakira sobyamo hanze Barcelona yataka kabisa yafashe ibitwika byose ijya ku izamu rya Inter iratwika biragaruka kwa Frenkie de Jong umuhorandi attention passe comeka Gerard Martinez ni Barca goal Dani Olmo Barca Internacional da Milano barakuze mu myaka ariko barakina nk'iby'abana
babasubirishamo ibyabaye nanone kuri Luis Campanis batera kufra bose baca umurongo barabariza baramushaka baramubura ni mugufi arabacika wenyine Frieda Dani Olmo Dani Olmo Carvajal kabisa ataka umupira ku ipoto ya kabiri yabasiza biba umugono gonga mu mutwe kabisa nk'uwisa kurume y'intama umuzamu nawe ko bigenza Rafinha n'abarizamu cya Barca shaka cya gatatu Inter barayica arinjira muri box Rafinha umupira kwa Pedri pasa kwa Frenkie de Jong hejuru gataranyerera Fallaler umukino wa 9 kuri Dani Olmo muri Champions League uno mwaka igitego cya kabiri assist imwe kabisa Chibeka pase Pedri imbere zomo Barca baracafite baragishoko aragonga Rebiso Kigongo go Enrique Garcia Barca bakora amakosa basore b'ikipe Internacional de Milano barengwa gukura umupira hariya Gerard Martin abahindura no centre barengwa kuyikuraho nanone umupira usanga Enrique Garcia yararegereye ategereje umupira uterekamo n'akaguru ke k'ibumoso ekipe Internacional de Milano bongera bayishyura hano ekipe Internacional bayibwira ati ntabwo defense yanyikomeye FC Barcelona igitego kimwe Internacional de Milano ibitego bibiri Piragaruka kwa Frenkie de Jong umuhorandi attention passe Chomeka Gerard Martinez ni Barca gol Dani Olmo Barca Internacional de Milano barakuze mu myaka ariko barakina nk'iby'abana babasubirishamo ibyabaye nanone kuri Luis Campanis batera kufra bose baca umurongo barabariza baramushaka baramubura ni mugufi arabacika wenyine Frieda Dani Olmo Dani Olmo Carvajal kabisa ataka umupira ku ipoto ya kabiri yabasiza biba umugono gonga mu mutwe kabisa nk'uwisa kurume y'intama umuzamu nawe ko bigenza Rafinha n'abarizamu cya Barca shaka cya gatatu Inter barayica arinjira muri box Rafinha umupira kwa Pedri pasa kwa Frenkie de Jong hejuru gataranyerera Fallaler attention agaturabetera ku muntu hagati penalty ikipe ya Barcelona bamukora ariko Lamine Yamal umusifuzi Marciniak ati nayibonye penalty tayari icyaba gisigaye ni ukwibaza ngo ni inyuma y'urubuga ni inyuma nibajya kuri VAR ni inyuma rwose kureba penalty review penalty kufra nibyo navugaga ni inyuma aho ngaho kabisa sinzi ko kigaruka ku bantu bazi urubuga rw'umunyezamu ni neza boro bayiteretse ikoramo kabisa mu murongo reka turebe Rafinha ni ugiye kwitera Rafael Diaz Beloli Rafinha bawushota Frenkie de Jong wikuriramo arizamu cyereka turebe Gerard Martinez ni Barca nanone arayifungo attention Dani Olmo Carvajal simpira kwa Lamine Yamal murango buryo Barca iratakano iramanuka bikomeye cyane muri box arinjira reka turabura cyafite Lamine Yamal attention cyafite tikona muzabo pangurura Pedri imbere izo Rafinha gol
Barcelona. Rafinha umwaka ushize bashaka umutanga ngo bifatire Nico Williams, uwo bitanze Afrika arazavuga ati nkwizereramo ndabizi kuri umukinnyi w'umuhanga agira uruhare mu gitego cya 21 muri Champions League y'umwaka. Rafinha arangiza umukino hano tera ishoti rya mbere yanisomera ukuramo n'akamoso awusubirisha minyo w'umunyabrazil abwira abataliyani ati ciao ciao. Rafinha bari ni kureba iki? Rafinha bwira abataliyani ati rwose ciao ciao, ci vediamo la prossima volta. Ati naho ubutaha tego 13 mu mikino 14. Attention, Suiza Lamine Yamal arakwica poto igiti kizamukira ubangana poto. Lamine Yamal kuri shoti rigenda ryidunda, umupira agenda ukubita igiti kizamu biranga yani Sommer yari yamaze kwemera icyaha. Tasiberezo goal Francesco Serbi Inter Milan UEFA Champions League soso le meilleures équipes amakipe meza muri championi w'abano Internazionale da Milano pase ndende umupira w'idundi imbere y'abafana b'ikipe yese Barcelona batekereza ko bagiye gukomeza, abasore b'ikipe yese Barcelona barawihorera hindura match Denzel Dumfries nanone yewaga Denzel Dumfries Messi y'abataliyani hindura umupira mu ruhande rw'iburyo hindura baganisha ku ipoto ya mbere. Francesco Serbi bamubayeho nk'ikimata bamufasha bamuziritse kabisa, umupira uteresha ino kabisa kagufwa kino arawunyereza miminurira mu izamu. Inter Milan 3 Barcelona 3. abimitima yoroshye kabisa UEFA Champions League muri minota nabibabwiye, abimitima yoroshye umupira w'amaguru mujye mugendera kure. Barcelona ritangiye gutekereza ko igiye kuri finali gushaka treble, barayibwira ati ntabwo birarangiye uyu musifuzi atarasifura. Francesco Serbi wakwibaza ngo ahagaze hariya gute, ba Marcus Thuram badahari, ba Mehdi Taremi badahari, abadefanse baramwihorera ari kumwe n'ababira umupira uhindura mu rushundura. Barcelona 3 Inter 3, match isubiyemo nk'uko yarangiye 3-3 6-6. Yewe gadoro umupira abahanga abafite ubumenyi iyi ruhago muzayisobanura gute ko ibintu bitoroshye. Iminota 5 bongeye barabura amasegonda 5, ibitego 3-3 twinjiye muri 30 y'inyongera. Akantu my friend cyane gwerekanye umupira birangiye ari 70 ka Barcelona kuri 30 ka Inter de Milan n'umusifuzi mujyana y'amazi. niko bimeze ibintu birakomeye. Equipe Inter de Milan ati amashoti 11 mu gihe ikipe ya Barcelona ateye 15. Hanyuma Inter de Milan yakoze saves 5 mu gihe Barcelona yakoze 2. Batanze pass 37 kuri 500 za AC Barcelona corner enye kuri enye. Hanyuma equipe Inter yarari inshuro 8 mu gihe Barcelona yarari inshuro 1. Hanyuma amashoti y'inyuma y'urubuga na amashoti 3-5, amashoti yaciye hanze na 3 y'ikipe ya Inter ku mashoti 6 y'ikipe ya Barcelona. Hanyuma 5 yagiye mwizamu amwe bayakuramo andi yinjiramo ku 8 y'ikipe ya Barcelona. Amashoti bagiye batera bakayagarura na 3 ya Inter de Milan kuri 2 ya Barcelona, bateye igiti cyizamu rimwe ni Lamine Yamal uteye ku munota wa nyuma. Hanyuma amashoti y'imbere mu rwego rw'umunyezamu no 8 ya Inter ku mashoti 10 ya FC Barcelona, hanze y'urwego rw'umunyezamu na 3 kuri 6 ya Barcelona. Uburyo
uburyo bahushije ni Barcelona yahushije uburyo bubiri. Mu gihe kubijyanye no gutanga passe ikipe Inter de Milan yagerageje passe 248 hacamo 153, mu gihe ikipe FC Barcelona yagerageje 539 hacamo 501. Hanyuma centre 9 za Inter kuri 26 za Barcelona, enye nizo zageze aho bashaka kuzitanga ku mpande zombi. Imipira miremire 45 ya Inter kuri 31 ikipe FC Barcelona yagezeho bashaka kuyitanga ni 15 ya Inter kuri 18 ikipe FC Barcelona. Kunaga ekipe ya Inter yanaze inshuro 22 mu gihe ikipe ya Barcelona yanaze inshuro 23. Amakosa 10 ya Inter kuri 6 ya Barcelona, ikarita z'umuhondo 3 za Inter kuri 1 ikipe FC Barcelona, na karita y'umutuku iraboneka, barimo baraganirizwa. Hanyuma icyo tugiye kwinjira muri minota 30 bakina 15 byakomeza gutya, bakomeza kunganya tukajya muri penalty shootout. Atari atasimbere za murya Barca bakestira mu byigana muranega uburyo no ari gucengera shakisha ibisubizo imbere y'izo go David Inter Milan bakora amakosa abasore b'ikipe FC Barcelona. David Frates yinjiye mu kibuga asimbuye bamwita Marcus Thuram acengera ku murongo abahindukira n'abadefanse baragara nk'ibiti, atanga pass abanza batekereza David Frates aba nk'ugiye gutera penalty baramwihorera, rekura umupira mu nguni deuxième poto. International Damina nongera kujya imbere. Yego David Frates umusore w'imyaka 25, umwana wazamukiye muri Sassuolo ajya muri ekipe Ascoli, ajya muri Empoli, ajya muri Monza. Ikipe Inter Milan yamuguze muri Monza, umwana uvuka i Roma kwa papa, azana imigisha myinshi cyane aturikanye muri bazilika ya Saint Pierre i Roma, akaraga umupira mu maso nziza cyane isize ikimuri, kavinga baro ndani Inter Milan 4 Barca 3. Umukino kaburangiye hano mu mujyi wa Milano. Ikipe ya Inter de Milan ikabikatishije itike kuzakina umukino wa nyuma wa UEFA Champions League, isezereye ikipe ya FC Barcelona ku bitego 4-3, wabariyemo n'umukino ubanza bikaba 7-6. Simone Inzaghi kocha cerebra yishima, amarira menshi cyane n'agahinda n'akababaro ku bakunzi no ku bakinnyi ba ekipe FC Barcelona. Inter Milan kuri finale, Barcelona bazinga ibirago basubira muri Espagne. FC Barcelona ikaba isezerewe. Igitego cya mbere cyatsinzwe n'ikipe ya International Damiro no kunota 21 gitsinzwe na Lautaro Martinez. Hanyuma kandi Chanoglu ati igitego cya kabiri kuri penalty yo kunota 45 bongeho umunota umwe. Hanyuma Eric Garcia kunota 54 bavuye ku rukatsinda igitego cya Barca cya mbere. Daniel Rumasobyamo kunota 60. Rafinha atsinda igitego cyatangaga nk'ikizere ko bagiye kuri finale kunota 87. Hanyuma igitego cya Francesca Cerbi kunota 90 bongeho iminota 3 aza gutsinda igitego kibagarura mu mukino. David Frates kunota 99 atsinda igitego cy'ikinyuranyo.